Danas je održan sastanak stručnih saradnika Podružnice Pedagoškog društva Srbije. Podružnica obuhvata stručne saradnike iz Raške, Kraljeva, Tutina, Novog Pazara, Jošaničke banje, Baljevca, Vrnjačke banje, kao i Sjenice. Na današnjem sastanku podružnice prisustvovala je doktor pedagoških nauka Maja Vračar, koja je predsednica Pedagoškog društva, sa temom značaj jedinstvenog vaspitnog delovanja porodice i škole. Nakon toga imali smo još dve teme, to je samovrednovanje uz korišćenje aplikacije i razgovarali smo o novom pravilniku o standardima obrazovnih postignuća. Na poziv podružnice Raškog okruga danas smo uspostavili saradnju između Regionalnog centra za stručno usavršavanje grada Kraljeva i Pedagoškog društva Srbije kroz prezentaciju i predavanje teme o značaju vaspitnog delovanja porodice i škole. Ova tema je veoma kompleksna, slojevita, posebno danas, i značilo nam je zajednička razmena ideje i podrška od strane Regionalnog centra za stručno usavršavanje. Zahvaljujem se kolegama na poverenju i na pozivu i nadam se da će biti još nekih sličnih predavanja koje ćemo zajedno realizovati. Današnji sastanak podružnice ovde u Kraljevo je izuzetno korisna stvar, kao i svi sastanci koje smo imali do sada. Prethodni smo organizovali u Novom Pazaru, a na našu veliku sreću, na kome je prezentaciju održala i predsednik Pedagoškog društva Srbije Maja Vračar, je izuzetno dobar i koristan. Tako da se nadam da ćemo primere dobre prakse koje smo čuli ovde moći da implementiramo u naše škole.